салом бинандагони азиз, дар барномаи ахбори озодӣ хабарҳои тоҷикистону ҷаҳонро тақдими шумо мекунем. имрӯз 12 апрел аст ва ин мавзӯъҳоро дорем. сокинони 10 манзили тахрибшаванда дар душанбе аз ширкати сохтмонӣ пардохти ҷуброн пули арзандаро талаб доранд. ҳоло ба додистонии кулли тоҷикистон шикоят бурдем ва умедворем ки ин ниҳод аз мо ҷонибдорӣ мекунад. таъқиби тазоҳургарон дар Қазоқистон, полиси Остона кормандони эътирозгари ширкатҳои нафтиро ба шаҳри Жанаозен мефиристанд. ва дар Куло барои ҷилавгирӣ аз фоҷиа дар соҳаи Тебалай аз ҳисоби сокинон гурӯҳи наҷот таъсис дода мешавад. мо тоза мекунем, ҳар сол ами сел меояд, амра шута мебад, бо соли ба ҳами хеле мешавад, мана мусбах додем бачшо. баҳси сокинони як бинои қадимӣ дар маркази Душанбе бо ширкати сохтмонӣ амиқ рафта ва ҳукумати пойтахт дастур додааст ки то замони ҳал шудани ин моҷаро тахриби манзил боздошта шавад. маскунони баландошона пардохти ҷуброни муносибро талаб намуда, мегӯянд дар сурати ғайр хонаҳояшонро тарк нахоҳанд кард. ин баҳсро Искандари Фирӯз ва Амир Исоев пайгирӣ карданд. сокинони кӯчаи Нисор Муҳаммади шаҳри Душанбе бо шартҳои пешниҳодии ширкати сохтмонии Ориона Сохтмон мувофиқ нестанд ва афзоиши маблағи ҷубронпулиро тақозо мекунанд. раёсати меъморӣ ва сохтмони Душанбе то замони қонеъ кардани талабҳои сокинон тахрибу сохтмонро мутаваққиф кардааст. кӯчаи Нисор Муҳаммад дар маркази пойтахт воқеъ аст ва бештари сокинон аз солҳои 50-уми асри гузашта дар ин биноҳо зиндагӣ мекунанд. Снежана Голубева сокини ин бино мегӯяд ки уштори ширкати Ориона Сохтмон дастраси онҳо шуда дар он тақозо мешавад ки дар тӯли 10 рӯз манзилашонро тарк кунанд. На следующий же день сотрудники этой компании аз рӯзи дигар кормандони ширкат атрофи бинои моро деворпеч карданд. ҳарчанд розигии сокинон барои тахриби биноро нагирифта буданд. мо сокинон дастҷамъона ба додистонии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе шикоят бурдем, вале додистонӣ аз боз кардани парвандаи ҷиноӣ барои амали худсарона худдорӣ кард. сипас ба додистонии Душанбе низ шикоят бурдем, аммо додистонии шаҳрӣ низ нахост парванда боз кунад. ҳоло ба додистонии кулли Тоҷикистон шикоят бурдем ва умедворем ки ин ниҳод аз мо ҷонибдорӣ мекунад. талошҳои радиои озодӣ барои пайдо кардани масъулони ширкати Ориона Сохтмон бенатиҷа монд. масъулони ширкат ба зангҳо ҷавоб намедоданд ё мегуфтанд ки дар ширкати Ориона Сохтмон ҳоло кор намекунанд. муайян шуд ки ин ширкат дар шаҳри бохтари вилояти Хатлон сабти ном шуда аз пардохти андозҳо беш аз 250 000 сомонӣ қарздор буд ва мақомоти дахлдор аз ин ширкат беш аз 50 000 сомониро ба ҳисоби пардохти андоз гирифтаанд. дар раёсати меъморӣ ва сохтмони ҳукумати шаҳри Душанбе ба радиои Озодӣ гуфтанд ки тахрибу сохтмон дар маҳалли зикр шуда мутаваққиф шудааст. як масъули ин ниҳод ки нахост дар рӯбарои дурбин суҳбат кунад гуфт ки қонунгузорӣ муқаррар кардааст ки то қонеъ нагардондани талаби сокинони манзил тахриби бино манъ аст. Зайнулло соҳибу ваъда дод ки бо фарорасидани тобистон ширкат соҳибмулконро қонеъ сохта сипас ба сохтмон шурӯъ мекунад. дар як садама дар ноҳияи Варзоб Маъруф Муродов ва Толиб Буриев, ду маъмури идораи зиндонҳо дар Хуҷанд ҷон бохта, ду каси дигар захмӣ шуданд. ҳодиса 6 апрел дар шоҳрои Душанбе Хуҷанд рух дод. радиои Озодӣ ҷузъиётро 12 апрел дастрас кард. як манбаъ дар идораи зиндонҳои вилояти Суғд ба шарти фош нашудани номаш гуфт, онҳо ба гузориштиҳӣ аз вазъи маҳбаси Хуҷанд ба ҷаласаи фаврӣ дар Душанбе мерафтанд. масъулони маркази матбуотии Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон мегӯянд, ҳодиса бо айби ронанда рух дода мошин ба чуқурӣ афтод. соли гузашта дар Тоҷикистон тақрибан 1100 садама сабт шудааст. бар асари он 416 нафар ҳалок шуда, зиёда аз 1000 каси дигар ҷароҳат бардоштанд.
برنامه را ادامه میدیم. امروز 12 اپریل دادگاه شهر استانه سیاستمدار مخالف حکومت نورجان اولتاєв را به 15 روز حبس محکوم کرد. او به پشتیبانی از اعتراض خشونتبار در شهر ژناوزن متهم شده است. دادگاه قزاقستان اولتاєв را به عمل مخالف جماعت‌های مردمی گناهکار دانست. 11 اپریل دست کم 80 سابق کارمند شرکت بیرالی منگیستاو شب را در نزد وزارت انرژتیک قزاقستان سپری کردند. آنها طلب داشتند که در کار برقرار شوند. گزارش زرانگیز نوروشو در همین باره است. شام دیروز در آستانه از اتوبوس ها در نزد بینای وزارت انرژی نیروهای ویژه صبر بیرون آمدن نفتکش‌های اعتراضگر را احاطه کردند. گروه بازداشت شده برخی با تمام قوت تلاش کردند مقابله و همکارانشان را از دست نظامیان آزاد کنند. با شنیدن خبری سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرات در آستانه ساکنان شهر ژناوزن قزاقستان هم به خیابان برآمدند. آنها رهایی نفتکش‌ها را طلب کردند. در میان اعتراضگران زنان و کودکان و پیرانسالان هم بودند. اگر همکاران ما را در آستانه رها نکنند تمام ژناوزن را به پای می‌خیزانیم. همین خیل نه بچه‌ها آنها به خاطر برقرار شدن عدالت به آنجا رفتند و ما آنها را جانبداری می‌کنیم. با حمایت از نفتکش‌های بازداشت شده در آستانه کارمندان شرکت‌های دیگری نفترسانی هم نوارها ثبت کرده تهدید می‌کردند که اگر همکاران آنها آزاد نشوند کارشکنی می‌کنند. این وضع سبب شد که اینترنت در ژناوزن قطع شود. شمار مردم جمع آمده در میدان مرکزی هرچی بیشتر می‌شد. رئیس شهر به نزد آنها برآمد و رهبر ولایت منگیستاو هم شبانه در یک نوار به مردم مراجعت کرد. حالا باید ما به احساسات داده نشویم و آرامی را حفظ کنیم. ما می توانیم همه مسئله ها را حل کنیم. تحریک به تظاهرات در جامعه به قانون شکنی و ناآرامی می رساند. دوستان عزیز، من از شما دعوت می کنم آرام باشید. می خواهیم این مسئله در دایره قانون و عادلانه حل شود. نزدیک صبح تمام نفتکش‌های بازداشت شده را رها کردند. دیرتر آنها در یک نوار در راه آهن آستانه ظاهر شدند. ما نفتکشان ژناوزن در جستجوی عدالت به آستانه آمدیم. همه صحت و سلامتیم و همه یک جا به خانه برمیگردیم. با این وجود صبح در ژناوزن چندان آرام نبود. نظامیان مردم را در خیابان بازداشت می‌کردند. مقامات گفتند ساکنان راه‌ها را بستند. کارمندان برخی از کارخانه‌ها همانا به نشانه اعتراض به کارشکنی ادامه می‌دهند. آنها طلب دارند نیروهای ویژه صبر و افرادی که در بازداشت همکاران آنها دست دارند به جوابگری کشیده شوند. همچنین آنها خواستند تمام طلب نفتکش‌ها قبول شود. برمیگردیم به تاجیکستان. در شهر کولوب یک گروه نجات تازگی رودخانه تیبالای را نظارت خواهد کرد. چند سال پیش سوی تیبالای پوری سنگ شد و آب سویل‌ها را شکست و به محله‌های کولوب درآمد و راه و خانه‌ها را ویران کرد. محمود جان رحمتزاده گزارش می‌دهد. در مقابل سیل و آبخیزی رودخانه تیبالای یک گروه نجات تأسیس یافت. آن از 90 داوطلب ساحل‌های این سوی عبارت است. حالا این گروه که طبق یک برنامه سازمان ملل به میان آمده است، دوره آموزشی را پس سر می‌کند. در این گروه 90 نفره که از اهالی باشندگان ساحل سوی تیبالای ما انتخاب کردیم و خود رئیسان کمیته محله هم انتخاب در یک جایی با انتخاب رئیسان جماعت همه طبقه شهروندی بودند. رودخانه یا سوی تیبالای از بین شهر کولوب می‌گذرد و سیل راهی آن میباشد. حالا در درون رودخانه دیده می شود که مردم بیشتر پرتوهای خود را اینجا می پرتویند. در خدمات کمونالی شهر می گویند که آنها چندین بار رودخانه را تازه کردند. اما مردم باز دویم بار اخلاطهای خود را آورده در رودخانه پرتافته اند. شهروندایی که در نزد همون قطقد سوی زندگی و استقامت میکنند هم جای اخلاط پرتویی هم حاجت خانه خود رو و هم دیگر پرتوهای ساختمانی، پرتوهای بویناک و افلاس جزیر خود رو آورده در قد سوی، در درون سوی و نزد پولهایی که هستن بالای سوی همه اونجا دا می پرتویند. اینجا هم قوطی پرتوی گذاشته شده است. اما دیده می شود ساکنان نه در قوطی بلکه پرتو را در رودخانه پرتافته اند.
مشکل در آن است که بی‌نظارتی و بی‌جزا ماندن گناهکاران به ادامه یافتن این عادت سبب می شود. یک عمر هست منم 60 سال در این کوچه زندگی میکنم. همه وقت ما تازه میکنیم. هر سال همین سیل میاد امروز شدم بعد با سال با هم خیلی میشه. منم مصرف دادم بچه میکنم ببین چقدر چه کدام محیط ما همین هوا نفس میکشیم بعد ویروس میاد. من یا ویروسه من یا قصلا. اکنون یکی از وظیفه‌های اولین گروه نجات نظارت بر تازگی تبلای خواهد بود. سپس پاککاری آن و عمل در حالت ضروری. مقامات هم رودخانه تبلای را خطرناک می‌حسابند. رودخانه‌ای که سال 2010 در کلاب باعث مرگ چند نفر و ویران کردن ده‌ها خانه در چرمگرانی پایان کلاب شده بود. اکنون امیدواری هست که نظارت بر تازگی سوی این خطر را کمتر خواهد کرد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب. мануэл микалер сафири нави амрико дар душанбе имрӯз дар ҳузури хабарнигарон дар бораи мавқеи ин кишвар дар баробари нақзи ҳуқуқи инсон дар тоҷикистон, нақшаҳои минбаъдааш дар робита ба ҳимояи ҳуқуқ ва кори расонаҳо суҳбат кард. сафири тозатаини амрико дар ин мақом ҷон марк помир шаймро иваз намуд, ки аз соли 2019 сафири ин кишвар дар тоҷикистон буд. тафсилоти суҳбатҳои мануэл микалерро дар гузориши алишер зарифӣ ва шаҳлои абдулло ҳамро тамошо мекунем. сафири тозатаини амрико дар тоҷикистон дар нахустин дидораш бо журналистон гуфт, кишвараш минбаъд низ ба ҳифзи ҳуқуқи инсон ва озодии матбуот мусоидат хоҳад кард. барои ин, гуфт мануэл микалер, ӯ бо намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ дар тоҷикистон суҳбату мулоқоти мунтазамро ба роҳ мемонад. умедворам ки ба ҳукумати тоҷикистон дар иҷрои ӯҳдадориҳои байналмилалиаш ва идеяҳои дар конститутсия зикршуда барои пешбурди ҳадафи муштараки мо беҳтар намудани сатҳу шароити зиндагии тамоми мардуми тоҷикистон кӯмак расонам. иёлоти муттаҳида минбаъд низ ба ҳуқуқи инсон, озодии дин, озодии матбуот ва озодии баён мусоидат хоҳад кард. ман нақша дорам ки мунтазам бо намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ вохӯрам, то дарки дурнамои онҳоро идома диҳам ва ӯҳдадории иёлоти муттаҳидаро ба манфиати онҳо тасдиқ кунам. ин изҳороти сафири нави амрико дар ҳоле садо дод, ки аз бетаваҷҷӯҳии сафорати амрико ба ҳуқуқи инсон ва тамаркуз рӯи ёриҳо дар бахши иқтисоду амният суҳбат мешавад. Again, we have long-standing and ongoing engagement with civil society. дар масъалаи ҳуқуқи инсон мо бо ҷомеаи шаҳрвандӣ муколамаи дурударозе дорем. бо хабарнигорон, бо созмонҳои ҳомии ҳуқуқ. ман муколама бо ҷомеаи шаҳрвандии тоҷикистонро идома медиҳам. қадами аввал ин аст, ки барои ин гуфтугӯҳо ҳарду ҷониб омода бошанд. илова бар ин, мисли ҳамтои пешинам, ман бо мақомоти тоҷикистон дар як фазои дӯстона гуфтушунӣ доштам. дар бораи ӯҳдадориҳои байналмилалии мақомоти тоҷик, нигарониҳои мо дар мавриди маҳдуд шудани фазои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ин ки мо чӣ гуна метавонем ҳамкорӣ кунем, то ба мақомот кӯмак кунем дар расидани ҳадаф ва ӯҳдадориҳои байналмилалӣ, аз ҷумла ӯҳдадориҳо дар самти озодии матбуот, хабарнигорон, ҳомиёни ҳуқуқи инсон. And to comply with its own international commitments, including in the space of freedom of expression. ба иттилои расмӣ, аз замони соҳибистиқлолии кишвар амрико ба тоҷикистон ба маблағи қариб $2 миллиард дар бахшҳои гуногун аз қабили иқтисод, тандурустӣ, маориф, амният кӯмак расонидааст. соли 2022 ҳукумати амрико танҳо тавассути USAID ба тоҷикистон дар ҳаҷми қариб $40 миллион ёрӣ кардааст. ин кишвар кӯмакҳои худро ба тоҷикистон афзоиш доданист. фаъолони шаҳрвандӣ умедворанд, ки фишори ӯ барои ҳифзи ҳуқуқу озодиҳо ва волоияти қонун низ баробар ба кӯмакҳо афзоиш хоҳад ёфт. ва рӯзи 11 апрел полиси Индонезия гуфт ҳангоми кӯшиши фирори 3 шаҳрванди Ӯзбекистон аз боздоштгоҳ як афсари хадамоти муҳоҷират ва яке аз боздоштшудаҳо ба ҳалокат расиданд. кӯшиши фирор бо нокомӣ анҷомид ва 2 нафари боқимонда бори дигар боздошт шуданд. тафсилоти ин ва дигар хабарҳои рӯз дар вебсайти Радиои Озодӣ. бинандагони азиз, шуморо ба барномаи ахбори озодӣ ташаккур мегӯем, ки тамошо кардед ва хабарҳои бештар дар вебсайту саҳифаҳои Радиои Озодӣ дар фейсбуку, инстаграм, твиттеру, телеграм ва тиктоку одноклассники дастрас мебошанд. то барномаи фардо худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдори ҳар якатон.